Bangibuza bathi mfowethu bathi hey wena awakhile ngani kini ulala phansi mase ngibafakela umuzi wasekhaya bathi awunasi isicefe awunange sesithuthela ngisho ama bathroom awunange shuthela ngisho ispoon ngathi mina mthathe yibo mawelo kube ngifuna ngithi sekunjalo Yona dadwethu bayebetha abantu usuku ngaphumeleli uma bengakasha abantu ukuthi uthwele okubuka umuzi wangakini oneyimoto nabafana abaphumelelayo lo muzi kuthiwa bathwele laba bantu banenyoka ngoba kusuke kwenzeka into engajwayelekile ukwenzeka emphakathini uma kwenzeka ngokwesivamo uma kwenzeka izinto ezahlukene ukuthi uthenga imoto wakho umuzi uthenga imoto uthenga umuzi eGoli awu uyalobola ngabe uyalobola ziyawushaya bayebethi haya cha-ke akusajwayelekile isayithi ubamba ilotho noma unenyoka so-ke ukuthi abantu inyoka yokuthwala babeyibonaphi njengoba bekhuluma ngenyoka zokuthwala ibona abaziyo abanye khona lento ebizwa ngepropaganda ukuthi kusabalala izinto engelona iqiniso ukuze ube ngazuthi ziliqiniso bayebethi kamanga uma iphindaphindwa agcine seyifanisa neqiniso ayal overpower iqiniso amanga mayiphindaphindwa khumbula bathe mangihlukanisa unyaka bathi abantu ngiyivotele bakuphindaphinda kaningi kwagcina sokuba khona abantu asebecishe bekukholwa lokho ngoba amanga mawaphindaphinda agcine sel overpower iqiniso kumele ngiphinde lenkulumo niyizwe amanga mangabe phindaphindwa agcina eseledlula iqiniso agcina eseyifanisa neqiniso so ke akekho anginayo inyoka zibuza ukuthi uma ngabe nginenyoka sikuphi isidingo sokuthi uma ngabe nginominathiwe ngikhankase uma ngabe nginenyoka sikuphi isidingo sokuthi uma ngabe ngizokhipha iCD ngiposte now and again ngitshela abantu ngizimakethe sikuphi isidingo semarketing engaka uma ngabe mina ngiyazi ukuthi ukhona inyoka iyangisebenzela ngoba umuntu onenyoka akasixaka ukuthi lokhu xaka uma ngabe nje nominatiwe yethulela abantu bayivota bayazi ukuthi bevote kusho ukuthi leyo nyoka kumele ibatshele ngabe isebenza kanjani angazi so mina ukuyixaka kwami ngento kangaka ngishaya marketing entswempu kangaka ngehle ngenyuka ngingabulala ubuthongo lokho kukubeka ngokusobala ukuthi ithemba lami lingabantu alikho elinye ithemba lami elikhona kodwa ngokwesivamo wakwathi udadewethu ongilamayo ekhuluma nje angithi uyafunda use-university wathi hey asifundeni bafowethu etshela njengabanye alingana nabo wathi asifundeni ngoba uma ngabe nje basifunda nje thina nena ningafundi uma ngabe sesiphumelela sathenga imoto niyoqala njalo nithi siyathakatha nilindele ukuthi bese lokhu niyofuna imithi lapha lokhu nisithakatha kanti anifuni ukusebenza yabo seniyoqala nithi thina siyaloya so ke kubalekile ukuthi makusetshenzwa sebenza musuba yivila ngoba nje ubuyivila nje ulindele ukuthi abanye mabephumelela bese uthi banenyoka so ngokwesivama amavila la avamisa ukuthi abantu mabephumelela bathi banenyoka ngoba ngesale sisebenza bona basobelele bona bebhizi behla benyuka bebephusha impilo kumnandi singalele thina uma sesizuza bese beqala bethi ke sinenyoka anginayo inyoka ngimncane kangaka ngayihaphi inyoka uma itholakala inyoka kuvimbeni ukuthi wonke umuntu abe nayo ngoba phela wonke umuntu sonke sithi abaningi abantu abasola imali uma ukuthi uyabona ukuthi wena inyoka iyakusebenzela indaba yena angathole yakhe akathole yakhe inyoka thathe yakhe inyoka uma ngabe uyazi ukuthi inyoka iyamsebenzela umuntu thole yakhe inyoka ube sikhuluma nje uthi wena ukhuzana unomona ukube nje sikhuluma nje uthi ukhuzana unomona ufuna uba nenyoka yedwa nami ngeke ngalapha athole khona inyoka wafika wathi angani kwamuntu yesinye story lezi manje uhleli nje ubhizi uzothi nje lo mfana unenyoka thole yakhe inyoka nakhona ke Kikuba lapha ya ngiyazi ukuthi njengoba kuyinyanga yothando kusasa ngeke ngalalela futhi menye ingoma emnandi kakhulu yothando ethi nje emhlabeni wothando ngiyazi ukuthi insizwa emhlabeni wothando insizwa ngaze ngakuthanda mntana omuntu ukube nginamandla ngabe ngiyakulobola siyawabona amandla khona kuwena Khuzani uthatha nini
awusuka manje awubuza umbuzo awuphinde ntokazi awuphinde ngizwe ngithi mina umbuzo uthi ngoba iyinsizwa ithi nje ngabe ngakuthanda mntana omuntu ngithola amandla ngabe ngiyakuthatha ngoba uKhuzani siyambona ukuthi unawo amandla Khuzani wena uthatha yini mana Sixupho yangizwisa yini ngiyamuzwa mina ngiyamuzwa lalela lo mbuzo mana Sixupho lo mbuzo ubuzwa intokazi kimi hey mana mfethu mana awucubungelisise kahle lento uthanda ukuthini ukuthi igagele sobene hayi mfethu ngilayele kuba wayo ngilayele mfethu ngeke iqosha yami ngiyishela manje ngishela ngempela ngoba weKhuzani khona le ngoma angithi igama lami nguThobile Siphalaphala Nyathi sokukhona le ngoma ethi wethobile usitshela ukuthi la kabani isoka lakho mhlawumbe edlala ngawe hayi sengizohlala ke ngikulinde ekhuba ngoba usonja ukuthi lalela ke ntombi uyabona mina ngumfana weyimanga futhi ngiyoba nezimanga kuyoze kushaya isikhathi sokube ngihambe uyazi ukuthi ekhaya kithi bake babuza kwathiwa uKhuzana kakhile ngani kwakhona nje abantu abahlekisa ngomuzi wasekhaya beze bengisabise bethi bazozoshutha bekhombisa abantu ukuthi lo muntu njoba nje lokunithi udumile kuba kakhila kanamshindlo lalela ke Siphalaphala besho beqinisile yazi ayikho into ebhlungu ukubona ipost yomuntu okuthukayo kodwa kwethuke ngeqiniso iyajabulisa le ukuthi umuntu akuthuke ngamanga ngoba usukwazi lonto ayikho kodwa le uthi akuthuke ngeqiniso azothi awakhile kini uhlale ehlotsheni lale ehlotsheni awona ngisho umbhede mawufikelelekile lala phansi ubulala phansi ngempela uyalubona nje yabona abafethu kunzima yabona njengamanje abantu abaningi babhizi bayabuza bathi uthatha nini kanti yena uthatha nini yini antomfana yena kanti yena yini nje singaze simbone nangephutha nje kungabe kusaphuthiwa ngisho isithombe nje kanti yini kanti lo mfana ndi yini yabona nje babebuza kangako nje yabona kuzothi mase kwenzeka ayi ngizoba isicefe kubo futhi ngizoba isicefe lesangempela boze bethi awusesibonile phela ngithi mina nango phela namnani ngifuna uye lo awubambe ngithi awushintshe baby ngithi awushintshe dala ugqokele ingubo bese ngimshutha ngithi uye lo nganisho nanisho njalo ngifuna ukuthi bebuzisise kodwa lo ngishilo ngithi yonke into nesikhathi sayo izinto ezenziwa ngingakashaya isikhathi ngenxa yokufuna ukubukwa ziyabhidlika kodwa izinto ezenziwa ngoba sokushaya isikhathi ziyenzeka mina ngihambe ngemonto bengibuza bethi awushintshe ngani iAvanza iminyaka ngithe mase ngithenge imoto ngihamba ngalombala ngiphinde ngihambe ngalomunye umbala ngithenga amakhumbi yanyamalala kuyibona abantu abazothi ngithwele babangibuza bathi mfowethu bathi hey wena yawakhile ngani kini ulala phansi mase ngibafakela umuzi wasekhaya bathi awunasi isicefe awunange sesithuthela ngisho ama bathroom awunange shuthela ngisho isipunu ngathi mina mthathe yibo baba bengifuna ngithi sekunjalo ngeke ngoba nami ngiyazenelisa ngoba yayibhlungu lento babeyisho kimi zababele nje zababele nkanza babili awuseyifuqu fuqu